Oya wasiara salabuki may nakaulebu na kiyala tilebu au samoro ko tunga en radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbiyan yato. Ebi nakabeyaw radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbiyan na evangolite ay rakiraki. Kay mami na marama ni Northland, kay mami daw talenta ka na en radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbiyan yato. Na radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbiyan yato. Di sambul binaka sai ko ngo na bagaleleka ni nonde tukutuku nama ki mena solli endo ni tukutuku ena singini mataka na nonde lilu ni mate ni tu o bo renge mbani marama ena bugni nondo tu sasanga na itoni beisanga mena baganduritale nambo sili bukaturanga oreta na be ka ngo mbani marama ni oti na nondo tu sanita kendo na ibola na sodalpa karton dua bata ena kena boli suitele mai na matambose ngo e ka mbani marama kina FBC News ina siang ni boleh suitele mai na mbosi liwa turanga me bakani sa bange abu ta kina matambo songo ena bana yang bagi sauti kuna bani marama ni bekar tu bari takongo na itoni besanga e siang ni mbula baka itu okay nena kini kana sol ni labo kina kamba ni buka na Fiji Airways oya me banga ngato taka na market ni buka ena nonda benua ki Singapore e bari tana beka ongo na minista ngaraba na tambanongo o Aya Said Kayum ni oti na kiana mai tarungi na palimendi ni kua se adaba na buna e soli kina Fiji Airways e tini kawal milion ng dola. Tukono Said Kayum ni ndei kotonga o koya e na kiana soli ni labongo me baka ni na tauren doa na ngaunang balabu e nda na gaibaki lakina na kiana binaka. E kayo Said Kayum ni kiana mai dola talanga na ngauni sal ni buka e Singapore e na rao bebiti me na waya vital noa kene be mata ni tu karatiko e na ngauni sala ni buka ongo. Sa pareta na mate ni tu ni siang ni dua naka e bakatulaw akina e nabugo ni kena bulita kena Sky Pacific may na Fiji TV kena DigiCell tu na minista ni tukutuku o Aya Said Kayum ni noni tabi wala nga na mate ni tu me reda na beka e oka kina me baleta na beka bakalawa ia tarong o asir ronro may na toni beisanga be Aya Said Kayum me ba matatataga siya budaba e bolita kikina na Sky Pacific be DigiCell tu na Said Kayum ni bendin dinati e boedori be DigiCell oya ni na siang ni borita ni tukutuku ni be boli so ena nonda benua kinang gitu esa banga nama tetiko o natambua high school mertu tango maka ni dodobi be irna dorbo na sot ni Coca-Cola games na madongo e borita ko Elias Andronibi nirtu sa baba robina tumay na ngoni buli kasa koto na banga nui nirtu na rawat tal na ganga ena mbakiongo natambua high school he rawat tiniga bitu na kola tini gandu na siliba kay na lima na parasa en sot ni Coca-Cola games na embak sa oti ka Karua Queen Victoria School ka Tarabo Maris Brothers High School en tigbe na pa na kaloko en kabini mataka na sot ongo en ANZ Stadium e suba ka Ronnie Sarabi en FBC TV may dabekir na pagleleka ni nonde tukutuku ni pwedeng binaka. Bulan ko salon itinay korbotan ando tali tak na barong wenang bula FM namban dua ena sere. Golbina gua saukur todo tali tak na bula FM. Nimbula narango labinia tau keni korro ena kasi. Ando bakrong an bula FM namban dua ena sere. Bula binaka yang makereta menganti Naisbea nambula FM namban dua ena sere. Pa korbo ta sanga talen don station ni rolerua en namban dua nga nambula FM namban dua ena sere. Bula FM namban 2 NSR.